bakoze igitangaza. Haleluya. Ababonye ineza y'Imana. Haleluya. Bino bitaramo nkunze kubibona iyo nagiye aha. Bino bitaramo nk'ibi nkunze kubibona iyo nagiye mu nkambi. Subiye kubibona hano muri Repentance. Duhe Imana icubahiro. Mazina nitwa Ineza Lydia. Ndashima Imana kuko nkiriho. Amen. Harimo abantu benshi bapfuye. Nimubona igituma nasirimba cyane, nagize shoke kubera igisirimba. Urabizi? Nigeze gushirimba ukuguru kurahinyagara, sinamenya ko kwahindukiye. Kubera iyo usirimba uri mu maraso ashushe ntumenya ko wahonye n'ibuye. Icyo gihe sinamenya ko n'ukuguru kwanje kwahindukiye. Ngomeza kugusirimbira ko sijari numvaga ndi muri zitande kitalabine. Igisirimba kirangiye amaraso agaruka mu mubiri no mu mushaha. Numva ahantu hari sababu. Numva ahantu hari ikibazo. Bamura kuri podium banteruye gushika mu modoka. Ndavuga ngo Mana, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni ryawe. Yego. Ishimwe ni ryawe. Ishimwe ni ryawe Yesu. Mwami Mana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira ab'isi ndavuga ngo Mana, ushimwe ko naguye imbere yawe, ushimwe ko naguye muri buwate, ushimwe ko nahinyagaye nari njye mu rusaku, ushimwe ko nahinyagaye ko nari ndi bitagenda neza. Ndavuga ngo ishimwe ni ryawe. Baranterura, twari dufite sorti zibiri, tuva mu ya mbere saa sita z'ijoro, naraye mwibarabara mu modoka. Ndavuga ngo vumiriya, izindi ngabo zijya gukora urugamba, ariko ndavuga ati Mana nakawakaho. Ndashaka ukora kandi Imana izakwibukirako. Uririmba Imana ivuga ngo hari igihe wigeze kuririmba, uvuga ubutumwa uvuga ngo hari igihe nigeze kuvuga ubutumwa, usenga uvuga ngo hari igihe nigeze gusenga. Ngenda umuntu nkunda ibifungo cyane, mtu wa vifungo ukimutafuta mwa inchi. Lydia umuntu ukora iminsi ijana irenga akavuga ubutumwa gutya. Hameje Imana ni meza agira midomo mirefu. Bwira mugenzi wangu tuheshimiane, bwira mugenzi wangu twubahane, kuko tuvuye ntabwo muhazi. Haleluya. Ndakumva amakuru y'umurwa uri kure hatagera ibyago, kandi umuco n'umwana w'intama n'ubundi twavuze ntabyo twambaye. Daniyeli 3:13. Bwira mugenzi wangu wigishe gushima Imana itarakora.
gira uwo muri kumwe ngo wigishe gushima Imana itarakora. Wigishe kuvuga Imana itarakora. Yigishe kuvuga imbaraga z'Imana itaragaragara. Iga kuvuga ubukuru bw'Imana itaratabara. Haleluya! Umusomyi mwiza dufashe gusoma Bibiliya ya Yesu. Danieli 3:13. 13. Reka ntere. Haleluya! Sinzosubira gusohoka. Bashaduraka bateregwa mitanure ntibagira ico baba. Gira mugenzi wawe nibyo baguterekamwo Imana ikubereye maso mu izina rya Yesu. Uyu mwaka Imana ikubereye maso mu izina ya Yesu. Biguma tange vyoroha. Ndagomba kubona uwabake. O Satani yangayemera. Ndagomba kubona uwabake. Bavuga tange bareka. Ndagomba kubona uwabake. Baroga tange bareka. Basohoka abandi binjira. Ndagomba jewe. Ngambanya urugendo Biguma tange vyoroha. ndagomba kubona uwabake. Biguma tange vyoroha. O Satani yangayemera. Ndagomba kubona uwabake. Nuko Nebukadinezari arakara arashungumigwa avuga ko bafata Shaduraka Meshake na Abednego nuko babazana imbere y'umwami. Nebukadinezari aha atangira kubabaza ati mbega Shaduraka na Meshake na Abednego yego mwabigize ibigirankana mwoba mwabikoze ibigirankana nicyo kirundi ego muri bifanya kwa makusudi mwabikoze mwabyiyumviriye cyangwa byabacitse alala cyangwa nimwumvise neza amakuru cyangwa saa zingine irugaho mukuelewa musora kuba mutumvise kino kirime cyo kunama nimwumva amakondere mwoba mwabikoze mubishaka ari inginga. Gira mugenzi wangu ingingo wafashe yikomerezeho. Gira mugenzi wangu ingingo wafashe yibandanye. Vyanga byakundi uzotabarwa. Vyanga byakundi uzobona Imana. Haleluya! Komeza. mwabigize ibigirankana kudasaba Imana zanje no kudasenga ico gishushanyo cy'izahabu nahagaritse. Ariko numva naregeye. Nuko nimwumva amajwi y'inzamba ubu basi tuwanziririye upya n'imyironge n'inanga n'amakembe ubu nimwumva agaragaza kubabwira yinginga ubu basi nibasubira gusa nk'abavuze gatoya basi mujirekebishe mwisubireko nimudekone. Gira mugenzi wangu ingingo ya mbere n'iya kabiri bandanye n'inanga n'amakembe n'imiduri na suponi byose bivuze
n'amafirimbi y'igipolisi mukemera kwikubita hasi mukemera mugasenga kwikubita igishushanyo Imana nakoze jewe Nebukadinezari nashushanije ariko ma bizoba ari byiza bizoba ari byiza ariko nimutagisenga kandi nimutabikora muca mutererwa mu itanure hari ry'umuriro umuriro uri hariya wateguwe kubagarariza mbega Imana yobakiza mu maboko mbega Imana yanje yubakiza amaboko yobiyihe. yawe bari yihe aho nshaka hagiye kugera Shaduraka na Meshaki na Abedinego bwira mugenzi wawe ngo nge nawe tugiye gusubiza amadayimoni yari araduhaye igitsure yuko tugiye gutinya ahubwo iduhaye imbaraga zo gutinyuka mu izina rya Yesu Kristo komeza bishura umwami Nebukadineza cyane ati niturinde kugira icyo tukwishura muri ibyo watubwiye byo kutwinginga hakuna cha moya mbili ntacyo turinda tukwishura kuko asangwa ariko bimeze asangwa ariko biteguye Imana yacu dusabye ishobora Imana ya repentance kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro. Imana ya repentance Imana wizeye Imana urangije gutambira asangwa ariko barazi bari biteguye Imana turi ko turaririmira hano ntabwo iri bubyemere gukorwa n'isoni komeza kandi niyobora kudukiza mu kandi kuboko naho kwawe Imana neza. yacu twizeye yo kwikawusha ntidushobora ariko naho bitoba bityo naho bitoba bityo umenye mugenzi umenye rafiki ko tutosaba Imana zawe icara Imana iguha umugisha amen reka mbwirize rero ana meremeta baravuga ngo iyi Mana niyo kwizigirwa ubundi nubona dayimoni ashatse kuguhagara hejuru jya umenya ko igihe kiba kigiye kurangira ku buzima bwawe yego haleluya nubona dayimoni atangwa kwikubita ku bituza jya umenya ko igihe kiba kigiye kurangira ku buzima bwawe mwami Nebukadinezari yari atwaye ibihugu 124 yumva ko ubutware bwitwa mu giswahili ngo madaraka ariko igiswahili tugiha icyubahiro nacyo ni cyiza gitanga system vuga ngo madaraka ariko izo fana murazirangiza umuvuga butumwa atarangwa iyajya mu itereka hariya twasirimbye kare pasita ataraza saa zingine yari kutugurira nawe usinichokoze maze iminsi mba mu rushengero meruka kuryama ku matera ke sasa usinichokoze ntabwo ndemereye ndumva nkawutse birambwira ngo kubera kwibona ashaka gufata Imana y'Isiraheli mu maboko ye kandi umuntu kugira ngo akuronke azogerageza Imana wizeye haleluya kugira ngo umuntu akuronke azotera Imana iri muri wewe arabe kugira resistance no kwizera ko ushoboye baravuga ngo hano hari ubwoko twumvishe uvuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo niyo kubaho Nebukadinezari dayimoni amuja mu mutwe atiremo igishushanyo nako atazokiramya ushireho na condition birangira ngo Nebukadinezari ngo arimo igishushanyo agihagarika mu kibaya cyitwa Dura aravuga ngo kuva uyu munsi indimi n'imiryango abakuru n'abatoya niba muzi ko ndi munsi y'uburongozi bwanyu nimwumva amakondera mukumva inanga n'ipendo mukumva amafirimbi aravuze umuntu wese
masaha azoba ahagaze hagomba kuramya igishushanyo jewe Nebukadinezari nashushanije. Yibagiga ko hari abantu Imana yatoranije Nebukadinezari atarabaho. Imana yagutoranyije umurozi atarabaho ngo guhindura. Iyo mpamvu bimunanira. Hari abagabo batatu Saduraka Meshaki bavuze ngo Imana twabonye i Babuloni, Imana twumvise ba sogokuru, Imana ngo yakuye Abisiraheli mu nyanja, Imana yambitse ibirato nta bafundi bahari, Imana yabambitse n'abatayeri bahari, Imana yazanye manu nta kwiziniyeri ziteka zari zihari. Iyo Mana twumvise niyo twizera. Haleluya! Ni Imana ifata ibidafatika bigahinduka ibifatika. Haleluya! Baravuga ngo aya makuru ntatureba. Bwira mugenzi ngo hari ibindi bintu bitakureba. Hari ibindi bitagomba kukuraba. Baravuga rero ku munsi ugira gatandatu, ku munsi w'ubukoga rusange, mwese muteranye ku kibaya cyitwa Dura, hari umukutano wa Nebukadinezari. Abahungu batatu banka kureka kumvira, baravuga ati tugenda ariko dufise Imana iri muri twebwe. Imana itaba mu bafise imibiri, ni Imana iba hiherereye, ni Imana ikora mu ibanga, ni Imana ikora utari ubyiteze, ni Imana ikurwanirira nta mbunda wumvise, ni Imana ikuraho intambara nta ntambara wumvise kandi yazibangukanye. Bangu baragenda barahagara bizeye Imana ya Saduraka, Imana babonye. Ubundi hari ubwo ugeraho ntihakagira umuntu aguhindura ibyiyumviro. Hari ubwo ugeraho hagaze intambara ukazibwira ngo biguma cyangwa byoroha. Hari Imana namenye. Bavugije amafilime, abahungu batatu basigara bahagaze abandi bunamye. Ababodyguard bati hari buriya rero intumva zamaho. Begera babagaho. Baragira ati nta makuru mwumvise. Nimwumvise ko batanze itegeko utari buze kuramya hari umuriro hariya. Ati nta mpamvu yo kuramya igishushanyo. Twakuze dusenga, twakuze twuza Imana yera, twakuze tuvuga ngo Mana ya Isaka na Yakobo, twakuze tuvuga ngo Mana ya Esiteri. Imana ihagaze mu kibaya ntayo tuzi. Niyo mpamvu mudutahure tuelewane. Ariko birageje kuvuga ubutumwa ubwira abantu bari kunywa gafari. Yesu ababari subira muturabire kandi muturabire, mwongere muturabire. Na munyenguru tuyo moto moyoni pia kinywani ifa kandi nta bintu bya Coca Zero mu izina, ni original gusa. Iteranira Imana itanze original gusa. Iri tena Imana iguhe original mu izina. Baravuga ngo bagiye kurega abahungu ku mwami Nebukadinezari. Baramubwira ati mwana, iri teraniro ry'ibihumba n'ibihumbagiza harimo abantu basuzuguye itegeko ryawe. Baravuga ni bahungu batatu bigize bajoroko, bigize ibihangange kandi tubabonye imbavu zabo zingana za mushumba Pastor Joseph. Ntituzi ikintu kiga biratanye. Bavuze ngo ntiboramye ibishushanyo kandi watanze itegeko, kandi twababwiye ko utaramye igishushanyo hari umuriro inyuma y'uru rupangu. Ati umwami hagaragaza kubasigurira bembereza, arababwira ati bahu mbese mwoba mwabikoze n'ibigirana cyangwa baje kubabeshera cyangwa banzaniye amakuru atari mwoba mwabikoze mubishaka cyangwa byabacitse. Reka rero basubu nimusubira kumva bavugije amakondera n'ibivuga byose muce mwipfukamira muramye icyo gishushanyo jewe Nebukadinezari nagize gute nabajije. Kandi nimubikora gutya birababera agaragaza korosha. Uzi Satani yaje kukugwisha, uzi ngo azakara nk'abahanuzi. Iyo utazi neza gutandukanya ijwi rya dayimoni ugira ngo ni marayika w'Imana kubwiye. Niyo mpamvu abakobwa banamuke ndabivuga.
njyewe imana ivugana nanjye ntivugana nanjye rimwe kabiri, kuko satani mu bantu bazi gutondeka amajambo neza, dayimoni aba wa mbere. Ashobora kugupangira akakubwira yuko uwonze hano nabonye esipora kandi afite ubukwe yaraburangije. Uyu yavugije ikiboda usinguye wabunze suyo ntabwo uko afite arageza fiance araha. Hanyuma nawe ucugana kuzana abo muri katolika, uyundi aramuzana mu gitaramo kugira ngo Imana ibanze imutoragura neza bamenye ko ari we cyangwa atari we. Ugomba kumutwara mu nzu y'Imana, Imana ikavugana nawe. Ega basubeka bose sabaga uyu mugabo ni mu mutwe si mu ipantaro. Ubonye gusa kuze nk'umusentire n'agakoti kari kuri ndri ugashyira kuri stati ati ndugu na dayimoni zigusobeka kurenza ntukangwe n'igitoko no kwambara yambaye neza n'ubupantaro yabubanishije ahagaze ngavuga ati dore umusore data yamaye swapa itenga iritura Imana ikuyicira umuzimu w'igisiribateri. Imana iguha umukobwa mu izina rya Yesu Kristo avuye ku Uwiteka, kugira ngo njyewe menye uwanjye mvuga karingi. Nafashe amasengesho y'iminsi 8 inywa amazi n'akamara amasenge kamwe. Ndavuga ngo iyo njyaho sinzokata nta korosi bayo. Niyo mpamvu urugo pastor iyo agiye gushingiza aduha certifica ko twatsinze urugo tutararukorera. Bivuze ngo nta kunanirwa n'ukumenya. None mu mashuri bagwa certifica ko wagize gute warangije kwiga, ariko mu rugo bagwa certifica utararujamo. Bivuze ngo nta kunanirwa n'ukumenyerayo, ariko twoha Imana icubahiro. Rero amanyanga yawe mu gihe washyitse hano bakagwa certifica ngo byananiye, banza usubiremo neza. Nta sheki vumilia niba gutikura ihenagura ari ugarukuriri. Ndasenga iminsi 8 andambagiza imyaka 2 nanse kwemera, kuko numva ingo z'abandi zisaba data ati rehema ati urwanje rero hakunoga nakuruhira hari nzoguma ndumuvuga butumwa mire. Ndasenga umunsi wa mbere nanyihorera dore ko iyo yanumye wagira ngo ntizi kuvuga. Ku munsi ugira 2 wa 3 wa 5 za numva umuhanuzi avuye mu Rwanda ku telefone sinzi nayo yayikuye, arambwira ngo umugabo wawe ameze ukuntu sanga ni wa wundi umuhagaze imbere. Ndavuga ati ayitoshi. Ndasenga mbona indi message ivuye mu Kigobe izivuga ko akunda. Ndavuga ati nsubiye kurota ndota bya bimenyetso. Ndavuga ati ntakuna birefu sasa Mungu amejibu maombi mva mu masengesho ndarya. Imana yishuye uzazofungura, siko bimeze. Imana ni gusubiza zurya 90 ishira. Arababwira ati mwabigize nk'ibigirankana, nimusubira kumva gusa bavugisha mupfukame bibe byiza. Atari uko mbese Imana yobakiza amaboko yanjye niyi. Hari umuriro uri hariya wakijwe incuro 7 uguruma uvuga umuriro uhinda, niwo bari babubatereremo. Mbese Imana iri bakuremo hariya niya. Niyo mpamvu mbona mwohava mwo kwisengera gusiga igishushanyo hitwanduranye. Baramwe ati mugenzi ukiri aho nta jambo na rimwe dufise tukwishura. Bumvise bafise amakuru ko hari umuriro. Baravuga ngo nta mpamvu yotuma turamya igishushanyo, kuko Imana dusenga ibasha kudukiza uyo muriro, kandi nayo itodutaba. Nta mpamvu nimwe tworamya ikigirwamana cya inama mu ijuru kirakorana. Imana iravuga ngo abantu ni bande bari
tuzaba tuwugezemo tubatabara. Imana iravuga ati bafise amakuru ko hari umuriro uhari. Ati barayafise barayafise ko umuriro uhari ariko bakwizeye. Sasa utabangusha. Nigeze gusengera umuntu umwe, rimwe na rimwe njya mpanura nkanerekwa iyo haje ikirere cyane. N'ubu ndabibona ko siyo wakati. Apana. Mani nambwira ngo bwira uyu mugabo ko mu kwezi k'umunani ngiye kumuha akazi. Hari mu kwezi kw'indwi matariki anyuma. Ndavuga se Mana, nari umugabo kunasha hana matumaini ishaisha. Ndamubwira ati Imana irambwiye ngo nkubwire ko mu k'umunani uza ubonye akazi. Aravuga ngo amen. Itariki ya mbere yo k'umunani iragera. 5, 10, 20, 25, 28 nta kazi arabona. 29 aha sigara nenya kumureba mu maso kagira ngo naramubeshe. Hakazi 30 akira telefone barambwira ngo zana dokima zawe tuguha akazi. 31 hatavuyeho na kaburungu. Uyu munsi yicaye muri ONG. Bivuze ngo wizeye Imana nahani Imana itokukura na nahani itokugeza. Haleluya! Iyo dusenga twizeye twakira ibitangaza. Imana ibaze abamarayika ati mutabara ubwoko bwanyizeye ntarakora. Ati imyaka 15 ni myinshi bo bapfuye bo baziki. Abazi binyabugingo ati twonyene tugobaje kufika pale ni dakika kama 10. Abaza umwuka wera ati nawe gutabara ubwoko bwanje bigusaba igihe kingana gute? Arabwa mu minota 5 gusa. Ndabamugeze ahindukira iburyo abona Kristo haramwaza nawe bigusaba igihe kwingana gute kugira ngo utabare ubwoko bwanyizeye. Harambwira ngo data ngemera hose cyarimwe ntabwo ndabasangamo ahubwo basanga nagaze mu muriro kugira ngo mpindure icyari kubitsa gihinduka ubuzima. Navuze uyu mugoroba Kristo gutange mu kibazo cyawe, Kristo gutange mu ngorane wari ufise, Kristo gutange mu mutego abadayimoni barange kugutegera. Haleluya! Harambwira ngo ngomba kubatangamo. Maze kugeramo agabanya volume n'umuvuduko w'umuriro basanga ibyari kubica birabakijije. Haleluya! Babatamo bafunzwe bambaye ibikanzu bafunzwe amaguru n'amaboko basanga mu yundi mugabo yabatanzemo. Haleluya! Yesu agutangire iyindwi tugiye gutangura usanga yarenganiza atarenganiye. Yesu agucira inzira aho utabona inzira. Yesu agutanga imbere. Yesu agutanga mu rugo rwawe. Yesu agutanga ku munsi w'ejo. Yesu agutanga mu rugo aho ugiye gutaha. Haleluya! Bwira mugenzi wawe Yesu akwitangira imbere usanga yahageze usanga yahinduye ibintu. Haleluya! Basanga mwana wa mabwana amekaa mahali ariko twaha Imana icyubahiro. Ameamua nani apinge ama amesema ndio. Kera naririmba ubu narapashe nararirimba nimumone gutyo yemvuga ubutumwa sobanuzi numuririmbyo muri bande tuje. Izo karama zirakwiriye ninzikoresha neza umugwa wera tuzawutaha. Haleluya! Nitwara neza uwo mugwa tuzawushikira. Nitwara neza uwo mugwa tuzobona Siyoni. Ninaririmba nk'uko Imana bishaka Siyoni mwijuru tuzajyayo. Niwaririmba nk'uko data bishaka ijuru zaritaha. Niwagenda nk'uko bishaka ijuru zaribona nta kabuza. Haleluya! Basanga
maso ngo abona asa n'umwagazi w'iki. Imana iguhindurira ishusho ugira ubundi bwiza budasanzwe. Imana yongeye gusige urundi rugeza abantu bakuyoberwa bavuga ngo niwe cyangwa siwe. Uko umwaka utararangira Imana iguha ubwiza, uyu mwaka utararangira Imana igusige kandi Imana igushyira ahandi hantu, Imana ikuzamure kandi Imana yibuke gusenga kwawe, Imana yumve amashimwe yawe. Haleluya. Tunayo sababu ya kumwimbia Bwana. Iza kuja kuvuga ubutumwa mu barozi, mu bakoneseri babandi bese, ku buryo abicaye aha bose barabakoneseri. Mwende geste banakurogota, wihenze ugasubara mu kiroho barakuyoha. Cyo gihe nangura kurura kuri podium, ntanasikia mishari, ntanasikia mabega inazidiwa, nangura gusoma Bibiliya nkabura naho nateguye. Nikasema duhakuruke. Mwuka warangira ati kora ibi nibi bura. Nabakubise umukwabu. Umukwabu. Erega ntabwo Imana izokwemera kumara amarira mu mahanga. Ntabwo Imana izemera kukogwa n'isoni imbere y'abasi bawe. Imana igomba kukwambika icyubahiro, bakamenya ko ufite Imana aho uturuka, bakamenya ko ari Imana wasenze. Haleluya. Nebukadinezari awumirije n'abwati ni wakure. Acarabwira ati ni mubohure. Yarazi ngo habamwe abagabo bane hacavamwe batatu nyine. Aravuga ngo guhera isaha iyi n'ibihe byose ngitwaye kuri inganje, nta yindi Mana ikwiriye gushimwa atari Saduraka na Meshake na Abedenego. Ndashaka ko abansi bawe bamenya Imana usenga. Uyu mwaka Imana ituma yiyerekana ku buzima bwawe. Haleluya. Imana iguhishuje ku buryo bakwitirira bavuga ngo Imana ya runaka niyo Mana. Haleluya. Hamwe bavuga ngo niyo iri kuri Karangamuntu niyo mayicheka mu Cyongereza cyangwa n'iby'umwuka wumvise bije ati ndi mayicheka nakuhize mayicheka cyangwa ni vaya ni wowize akazamva ati Imana ya cheka ariko iryo zina nacyo ujye utanga imbaraga. Haleluya. Gira mugeza ngo Imana iguhe izina uyu mwaka utararangira. Imana ihindura izina ryawe uyu mwaka utararangira. Bavuga ngo Imana yawe niyo Mana. Imana ihindura amateka yawe. Haleluya. Umuririmbyi niba ari umukongomani niba ari umutanzania simuzi, yaririmbye indirimbo igifasha Espanol ntwenge ntuzi kuririmba ariko nawe urabizi. Bwana niinue kwa imani, nipande milima yote. Bwana nipandishe. Ntabwo wamfata we nkurikira, nta note ngira. Bwana niinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bibaho wavugize bose muzobishobore. Harimo abandi baba expert kuririmba. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Abanezerewe amen. Ngira uwo mwicaranye ngo iga gushima Imana nubwo itarakora, iga kuvuga ubukuru bw'Imana nubwo itaratabara, iga kuvuga gushima Imana nubwo itaragira icyo ikora. Haleluya. Haleluya. Imana ishaka ko bashima itarakora, ikaba mu ijuru yikurikiye ijwi ry'utakambye, ivuze ngo utabikora wabikora ukomeza kwitwa Imana yanjye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Twiga
twige gushima Imana nubwo itarakora, nubwo visa zitarasohoka onapura ngo ziduhamagare na migration, tujifunze kushukuru dada. Saa zingine mu gushima wazao baraguhamagara. Ega kukwishuka si gusenga cyane. Imani yajenga muujiza, kwizera korema igitangaza, kwizera korema ishimwe. Singoma ngo masengesho menshi, imani yaumba muujiza. Haleluya! Kwizera kwa kurema igitangaza, ukavuga ngo nabonye Imana. Haleluya! Ntabwo hishuka basenze gusa bongo. Abari mu minsi y'ibihumbi nka Lidia tuba dufite ibitangaza, sima nkitega tagisi bafisi yacu ku imyaka maze sengira Imana bafisi yacu, ariko ndizera wararize bihagije ngera naho ireba, ariko Imana iravuze ndihumura nakwibutse nabwira Imana imuhemukire nawayikore nakorwe n'isoni. Haleluya! Ndizere igihe dushigaje kubaho ku isi Imana igihinduremo icy'umunezero kingana n'imihisi twababarijwe muri iyi si. Haleluya! Hageze igihe duhagara dushima Imana kubyize Imana igiye kudukorera uyu mwaka utararangira. Haleluya! Kandi hari ibyo nigiye gukora, singiye kujya mu buhanuzi cyane, ariko ndumva data hari icyo agiye gukora ku bantu bateraniye umugoroba hano hantu. Hari icyo Imana igiye gukora ku makorari yaciye hano hantu, hari icyo Imana igiye gukora uyu mwaka utararangira. Niba ubyizera tera haleluya! Hari icyo Imana igiye gukora uyu mwaka utararangira. Hari amashimwe ugiye kwakira, hari inkuru nziza Imana itanze. Iri teraniro rigiye kwakira uyu mwaka udasanzwe, hari imbaraga Imana igiye gutanga. Haleluya! Tuhaguruke dusenga Imana. Twarabonye Imana mu bihe bikomeye. Narabonye Imana bamaye aside nkambara pamperse. Nabonye Imana inkura mu rupfu, kandi batanzijije ibindi banzijije kuko namenye Imana zino kubivuga, kandi nkayihamya mu gihe gikwiriye no kidakwiriye. Nkamenya kuvuga Imana nawe uraye, nabuze Imana nambaye iby'abandi, nabuze Imana nta mafaranga yo kurya mfise. Imana ibona ubwizigirwa ngize, ihindura amateka y'ubuzima bwanje. Haleluya! Niyo mpamvu tugomba kuramya Imana no kuyivuga nubwo nta kirakora. Amen. Ukayivuga nubwo nta kiragira gute, ariko ubundi birahari ibyo yakoze ni byinshi. Ariko tugomba kwiga gushima no mu gihe ubona itanura ry'umuriro imbere yawe, ukavuga ngo Mana nzokora mwizigiye, nzokwama mwizigiye, nzokwama mwizigiye. No mu gihe ubona bagiye kugusohora mu nzu, tizokwama mwizigiye. No mu gihe iguye kuburara, nzokwama mwizigiye. No mu gihe umugabo yakwihakanye, nzokwama mwizigiye. Haleluya! Amen. Umunsi ugiye gupfa ati nzokwama mwizigiye. Yesu gusa mubi
ibyizigiro bizima, igwe kongera kuyizera nubwo hatira itaraca inzira. Nzi ko ishoboye byose, nzi ko ishoboye byose, nzi ko Imana ibasha guca inzira atari inzira, nzi Imana ko ihindura amateka y'umuntu. Nabonye Imana irema ibitari bihari, nabonye Imana ihamagara ibintu bikitaba, nabonye Imana itunga ikintu kikakuzaho. Iyo Mana tuvuga uyu mugoroba iracyari Imana, tugiye kuyibwira ngo iduhe kongera kuyizera no mu minsi mibi. No mu minsi Daniel ngo agambira mu mutima wiwe uko utaziyandurisha ingezo bwawe. Umutima wawe ugambirira iki? Ntangazwa n'umuririmbyi uko icyenda usambanya ukaza mu gitara. Uko icyenda ugasambana ukaza mu gitara, ufite hakiri. Kandi ugasimbagurura kuko Imana ari nyembabazi. Rero uravuga ngo urabireka nka kwihorera ukagera ko duhana. Kino gicanira mu gitinye kandi mu cyubahiro. Nabonye abo gikiza nabo cishe. Hari umukozi w'Imana se yahanura n'ibiti n'amabuye bikamanuka. Uyu munsi agendera ku kagare kandi muramuzi sizo umuvuga kandi cyonzi cyoco tuti agaciro. Uyu munsi agendera ku kagare murakaza ku gakinga. Uyu munsi niho agendera, yarahanura ibiti n'amabuye bikamera.